Zdravo, ja sam Marija, pjesnikinja sam iz Crne Gore i ovih dana ovdje na Skopskom festivalu poezije. Zdravo, ja sam Barbara Deloć, pjesnikinja također iz Crne Gore i istim povodom u Skopju. Pa evo, ja bih počela s obzirom da sam prvi put u Skoplju i u Makedoniji uopšte. I za sad sam, eto, imali smo sinoć nastupe i radujem se i večerašnjem i jutrašnjem programu. Jako sam zadovoljna, jako sam impresionirana kreativnošću vašom kao organizatora, kao svega što radite za književnu scenu, pogotovo poetsku, pogotovo mladu. Jako mi se sviđa koncept performansa u smislu da nisu samo čitanja, nije, dakle jeste i profesionalno, ali i dinamično, interdisciplinarno i stvarno svaku čast za ideje i za kreativnost. Jako volim da vidim kreativnost. Moj utisak je da je festival predobar, prezanimljiv, ima dosta publike, inače mi se sviđa ovaj koncept čitanja koji toliko još nije zaživio kod nas, ali generalno baš sam fascinirana. Pa meni se baš mnogo sviđa i to je bila moja prva reakcija kad ste mi poslali vizualni prikaz. I super je i kako se te pjesme uklapaju i moje i Marine, s obzirom da je neobično da imamo nekakvu zajedničku knjigu. A i super je to što si pomenuo baš riječ prepjev, jer mi se čini da se poezija mora prepjevati, ne može se jednostavno prevesti, mora se naći način da sve to nekako unese u taj drugi jezik na koji se prevodi. Meni se jako sviđa kako je knjiga opremljena, kako je vizualno riješena. I samo što radite te koncept biblioteku. I da, ovo što kaže Barbara baš interesantno, jer nekako bih rekla da negdje u našem prethodnom radu su te poetike i tematski i stilski bile jako radosne. A sad nekako, kako se razvijamo ovako i kao osobe i kao pjesnikinje, negdje sad tu mogu da se povuku neke paralele i da se nađe nešto zajedničko, pa između ostalog odakle i performans. I onda je jako interesantno da se to vidi sabrano na jedno mjesto, taj naš izbor. Prepjev je odličan. Do sad stvarno ništa nije prevođeno na makedonski jezik i super mi je da je negdje sličan i da mogu da vidim, da razumijem kako to izgleda. Jako mi se sviđaju ta rješenja i mislim da je idealno da je prevodilac poezije ujedno i pjesnik. Tako da je to svaka čast. S obzirom da je ovo prvi put da je neki veći izbor iz moje poezije prepjevan, smatram da je to nužno prvo radi umrežavanja nas ovdje iz regiona sa Balkana, povezivanja, a prevodna književnost je zapravo jedini način da ona postoji negdje drugo, pogotovo sa ovih malih jezika, tako da je jako to važno i lijepo. Razvoju samim tim da možemo da se povežemo, da postojimo još negdje, da se upoznamo, da ostvarimo neke konekcije sa drugim autorima, dakle prepjevi nam omogućavaju zapravo da se razumijemo, a sama ta interakcija doprinosi naravno razvoju, inspiraciji. Meni je primjer jako važno da budem u kontaktu sa drugim pjesnicima, sa scenom, koliko god da je to pisanje je realno usamljenički posao, ali me jako radi kontakt sa drugim pjesnicima. Pa savremena crnogorska, pogotovo pjesnička scena je vrlo živa i vrlo budna i to me baš raduje, s obzirom da nekako od 90-ih na ovamo postojali su neki pjesnički incidenti, više nego kontinuitet na našoj sceni i postojali su i dobri autori
i pjesničke knjige, ali se nekako nije oformila scena i nije postojao kontinuitet. I onda je negdje prije 10 godina, kada je osnovan forum mladih pisaca, pojavilo se nekoliko i književnih kružoka, ali i pojedinaca koji djeluju samostalno na književnoj sceni. I odjednom se, čini mi se, nekako stvorila neka nova energija, nova poetika koja je i napravila neki otklon ka tradiciji i više savremena. Čak čini mi se da je više bliža onome što se piše i kod vas i u regionu i da ima neki možda i generacijski i regionalni, nekako pripada tom nekom zajedničkom korpusu. Ali da, konačno se nešto dešava, imam mnogo više isto tako pjesnikinja što me raduje, tako da baš je lijepo biti dio toga. Pa mogu ja, s obzirom da sam ja od osnivanja foruma. Forum je osnovan prije 10 godina na inicijativu Valentine Knežević, koja je urednica književnog programa u okviru kulturnog centra, i mislim da je jako važno što je jedna institucija dala podršku dugoročnu, da mi imamo prije svega prostor za okupljanje, budžet za štampanje zbornika na godišnjem nivou, organizovanje promocija. I negdje mi kad smo se tek okupili prije 10 godina, bilo nas je mnogo, nismo još bili afirmisani, uopšte nismo poznavali toliko pjesničku scenu, i onda smo jedni drugima bili i podrška i vjetar u leđa i ozbiljna kritika da napredujemo. I sada forum čini nekoliko afirmisanih autora, ali što je predivno je što imamo i mlađu generaciju koja je sad više od 10 godina, da, mlađa od nas, koja tek počinje i koja se trudimo da damo podršku i vjetar u leđa. Ja bih tu dodala usvojeni član. Da, usvojeni član, ja kao najmlađi. Nego što sam se, kako sam živjela u Beogradu skoro 10 godina, i onda kad sam došla nekako smo se povezali, tako da sam tu od skoro i nekad mi bude žao što nismo možda zajedno prošli taj neki put i razvoj, i meni se čini da je jako važno i naravno podrška institucije i grupa, ali i mentorstvo. I mislim da je to nešto, za mene to jako važno, čak ne samo ni u smislu da neko prati tvoj književni rad, nego da je neko tu s tobom u periodu sazrijevanja, traženja. I ja bih eto dodala da smatram da Valentinin entuzijazam isključivo nosi mnogo toga. Zapravo da je to nešto što je, mogu slobodno to da kažem, gorivo cijele te scene. I drugarstvo. I pozdrav za Valentina. Ne, to je baš šteta. Čini mi se da su ulogu kritike preuzele nagrade koje vrše nekakvu selekciju u vidu valuacije književnog dijela, ali kritika nam baš nedostaje i nadam se da će to nekako zaživjeti, ali mislim da je to neshodno i sa malim sredinama i sa tim da prosto je ona generalno izgubila neku svoju, da kažem, moć ili autoritet kada je u pitanju bilo koja umjetnost, ne samo književnost i ne samo kod nas. Da. Počela tako što smo i Barbara i ja izrazito umjetnički nastrojeni tipovi, to ne samo kada je u pitanju pisanje, nego i scenski nastup i drugi neki oblici izražavanja. Barbara ima iskustvo glume, ja imam iskustvo plesa, plesne improvizacije, i shvatili smo da, počelo je tako što smo mi shvatili da se nama nešto radi. I onda je to spontano počelo, rekao bih baš u tom nekom trenutku našeg rada gdje te poetike već mogu da komuniciraju, da smo imali želju da odemo korak dalje u izvođenju poezije od samog klasičnog čitanja i da uradimo nešto performativno i da zapravo istražimo neke stvari koje su nama aktualne i relevantne, a i čitavoj generaciji, i zapravo više generacija, rekla bih. Tako da taj performans kroz komunikaciju poezije, dakle Barbara je napravila koncept u smislu redosled naših pjesama tako da one i komuniciraju i pričaju neku priču, sam ja sa iskustvom i plesnim i nekim
Natjerala i mene da plešem. Poznavanje muzike, jeste smo to doradili, tako da ima tu više izraza. I to je počelo spontano i sad kroz neki organski proces rada, zapravo iz procesa je nastao performans. Nije to bio iz igre. Tako je. Nije to bio scenarij koji je postavljen u startu, nego se eksperimentisali smo, nadopunjavali smo to, igrali smo se, zabavili smo se, što je najvažnije od svega, i ideja tog performansa jeste, osim jedan nov oblik izvođenja poezije, neko i naše lično istraživanje, mogućnosti komunikacije, dakle, ili nemogućnosti, kako sam ja u kontaktu sa drugom osobom, kako sam ja u kontaktu sa sobom, ko je pjesnikinja, ko je lirski subjekt, ko sam ja, da li ima nečeg mog u nekome drugom. I sad su tu isplivali naše neke razne stvari, to je bilo naročito interesantno, i attachment stilovi, i traume, i svašta nešto, tako da, eto, to je nešto u procesu Barbara Cedova. Gdje si previše spojila? Ja bih dodala ovo zašto si pitala za performans, zašto nam je to važno. Mislim da to nije zapravo ništa novo, da u savremenoj umjetnosti dolazi do neke interdisciplinarnosti i miješanja žanrova i da se te granice gube. I da je meni strašno zanimljivo da vidimo šta možemo da uradimo kad spojimo različite elemente i kada unesemo ja svoju energiju, Marija svoju ideje, prosto iz tog samog procesa šta može da nikne, a sa druge strane mislim i da to poeziju čini nekako možda interesantnijom, ne mislim pristupačnijom jer je opet i to izazovno, ali definitivno ne znam, možda drži publiku budnu. Da, ja bih rekla, nije ništa novo u smislu interdisciplinarnosti, jer postoji već duže vremena, ali na nekoj našoj sceni, lokalnoj, Crna Gora, na primjer, i to što mi znamo, takvih eksperimenata nema. Nema, pa mislim, stvarno moram da kažem, ja sam stvarno imala neka slična, ne ovog tipa, više to bila improvizacija dok sam živjela u Beogradu. Bilo je to raznih nekih kombinacija, muzičkih, plesnih, poezije, to je meni bilo jako interesantno, ali baš da je ovako konceptualno to osmišljeno, sređeno i zaokruženo, ja stvarno ne znam, evo, da na našim prostorima ima previše nekih sličnih stvari. U svijetu sigurno ima, nismo mi ništa novo smislile, ali stvarno bez lažne skromnosti mislim da unosimo jednu novinu na scenu. Meni u prve dvije knjige Tomorrowland i Gdje smo ovo pričam je to bilo baš važno i baš sam nekako imala potrebu da pišem više o društvenim temama, dok je ova posljednja knjiga Strahovita nježnost intimnija. I naravno da to i dalje odražavaju svi ti moji stavovi koje si ti pomenuo i da su oni meni važni, ali nekako ih nisam stavila u prvi fokus. Više mi je bilo kako mi danas možemo pričati o nježnosti kad živimo u vrlo surovom svijetu, kako možemo neke teme obraditi i kako taj jezik može da bude zapravo nekako suptilniji. Tako da mi je to pošlo u drugi plan, ali daleko od toga da mi nije važno, samo ga nisam koristila kao cilj i mislim da je to moje poeziji dalo neku dubinu i višeslojnost nego možda to što sam pisala ranije. Ja bih rekla da se nekako od početka moja poezija profiliše kao feministička, iako to meni stvarno nije bila namjera. Dakle, nije me ta angažovanost nije bila sama po sebi cilj, ali nekako je to prepoznato. Sad ja se vrlo ograđujem od nekog radikalnog feminizma kakav je danas i to što se prepoznaje kao feminističko i što ja smatram feminističkim, zapravo samo smatram normalnim u suštini i baš mi bilo interesantno, evo, moja mama se radila ili ne, kad je ovako pomenem, bila je kritika u poslednjem zborniku foruma mladih pisaca, kratak osvrt sad na svačiju poetiku i ona je to nešto čitala i kaže, evo ga, odredi tebe kritika kao feminističku pjesnikinju. Ali mi to je stvarno počelo od nečeg ličnog, ali sve više razmišljam u pravcu da, eto tu je na primjer moj neki put do sadašnji nekako suprotan od Barbarinog i počeo iz nečeg ličnog što stvarno mi nije bilo previše neka ideja da se sad to bude neki komentar društveni ili bilo šta, ali ispostavilo se da to što je moje je ujedno tema i cijele generacije i to je bilo lijepo nekako da prepoznam da niko od nas nije usamljen u bilo čemu razmišlja ili se bavi. Tako da očigledno je to nešto što je došlo na red.
na nivou generacije, ne samo kod nas, nego i mnogo šire. Tako da, eto, ništa od toga nije bilo namjerno, samo se ispostavilo da na moju sreću da nisam sama u svojoj emociji. Da, i kad pišemo realno o svojim iskustvima, mislim da je danas luksuz ne biti feminista ili feministki. Poezija. Poezija, da. Performance. Hoćemo da im otkrivamo, ne. Moraju da ipak. Imamo Barbara i ja. Omiljena stvar meni je što je, da, drugačija poznat. Kao, otišla sam, a i nisam baš. Ja prvi put čujem za tu frazu, ali rekla bih da znači da otvori se, oslobodi se, pokaži se, barem malo. Daj sebi odličan. Da, jer ako je jedno dugme, to nije, ugolio sam se skroz, ali malo koliko mogu da pustim, to hoću. Ne možeš da diješ.